Jua-jua, senina turang kekelengan Tuhan, merial kurta, jumpa kita, ibas acara pepalam pusu, sili dibas kanal YouTube YKB Berbahasa Garo. Guna ngaloken kata di bata warienda, tersada kita ibas toto, bertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ngoi sikapun kami pusu rasukuru kami. Megiken ras ngalauken katandu sibadia. Emaka gerana kaman kami Bapa. Alu kuasa kesahandu sibadia. Semaka katandu jadi gelemen pedoman ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, gureh kami tertutup. Amin. Renungenta ibas surat wasiat warienda, judulna Menjaga Asa Gedangtan. Terpalaskan Roma 15 ayat 14 se-20 sada jana si jadi penekanan na emkapkan Roma 15 ayat 20 sada kata Tuhan nina bagili tersurat ibas pustaka sibadia kalak siman bana lenga iberitakan karena ia idahna mepagi, cenah galak silenga pernah megi, yang kana mepagi. Sini naturang kekelengan Tuhan. Jaga segedang tan, enda sada kuan-kuan. Artina, rusaha alu tutus, gunadatkan kai singgo i belaskan. Ibas kuan-kuan eda lit erti pekeri gegeh kerikal tapi totalitas. Pengala ditujukan ku komitmen ras tekad si megegeh gunadatkan uli bagi si enggo ditetapkan. Senina turang kekelengan Tuhan. Petetap ukur lako ngelai Kristus, enda me si jelas ibese Rasul Paulus ibas suratna man perpulungan Roma. Secara khusus, Paulus nurikan ketutusan Athena beritakan Kristus man kalak silabo Yahudi. Sina tentu banci peturah berbagai persoalan. Ingat Paulus, opisie, ia sekalak kalak parisi si metah undang-undang, si metah surat. Secara kemampuan, Paulus lebih ngantusi karena kecibal, cara ngidah, ras perukuran kalak Yahudi. Maka Paulus ibasienda perlu fokus guna buka dirina ras ngidar lajar karena dia kalak silabo Yahudi si tentu saja sekelainan. Amin bagi ijeme sidah uga jilena pedahin Tuhan arah pelayanan Rasul Paulus. Kerembak kena ras Kristus. Kepe jadi asamna si belina. Kini terkena man Kristus. Si pengasuh Paulus. Alu serius ras tutus. Beritakan berita si meriah man krina bangsa. Maksud ras tujuan Paulus tangkaskap. Berita si meriah karena Yesus Kristus.
ras igejapkan kerina bangsa. Sini turang kekalangan Tuhan. Manta kerina penunggunun si seri ibese. Ngonge alu tutus si usahakan beritakan Kristus. Ibas geluh ta si tep-tep wari. Ngonge si dahi kalak si pusukna tertutup. Rekitekan embun gelap perbeben geluh indah. Bahanlah makarah pendahin ras perbahanan tak dalan ku terangi eme Kristus jadi kinata. Amin. Mahir sada kita ibas tutu. Bujur Bapa, katandu goka yeloken kami ibas paksa indah. Gid kami Tuhan, alu tutus, alu bulan ukur, beritakan Kristus, man teman-teman kami, manterem jelma, kus kelewat kami. Fokus kami Bapa, gelahna berita simria, reh belangna ras embarna. Mari dage pegegehi kami, alu kuasa kesahdu si badia. Ibas gelar Tuhan Yesus, ngureh kami tertutup. Amin. Terjang nama renungan ibas suarienda. Ulah lupa si like, subscribe, ras bagikan manterem temanta. Sehat kita kerina, di bata tetap si masu-masu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.